Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagganiron na pagarapan tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala ama padatanong si iku mga tao ini kalimu Allah kung kapagintaw niyan si sading kaing de dunia na sampurna iyan napakaapasan tanong Allah subhanahu wa ta'ala si sading kay ang mga eksamin niya narakatanong ang makatataling umarakatanong imantudin amasa saya panduan narakatanong wagama naya patot ko mag-ingaran sa musliman mama nag-muslima ba nadiyan ko to din hindi ka pakandakla kung mga pangninian si iku Allah subhanahu wa ta'ala kakagi aso pangni si kanina Allah subhanahu wa ta'ala naginani kesabapan sa kapulka iyo Allah subhanahu wa ta'ala kulimuyan igira di tadi magapas si iku Allah subhanahu wa ta'ala misabab sa diyang kuto ay katiru Allah sa Quran nang kuto katiru yan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum bama pitir ukad na niyo apang ni kanurakanati wallah subhanahu wa ta'ala kamataan na tarima anakan suway maana na mga pang ninyo banda ya kapinian mga bangsami pumamakinagudi na padiman tay sa diyang kaiya ayamanan yan na mapya akagagawi na lango-langong kano din na taruko na amin kabatano din na pumangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa editano di pakandakalan na pangni si iku Allah kabadi kalo-kalo na diyang kaiya ayamanan yan na sa sumasagadir katanwa masa kalalagadaya diyang kaiya ditano di kikakalakaan sa diyang kaiya bagwa pa niya kita pambeto nila na sa COVID-19 maana diyang kaya coronavirus na badi kalo-kalo na awatan wallah na pamakalidasan tanurun wallah subhanahu wa ta'ala alang-ulangwan mag-ingaran sa muslima dato nagu-muslima ba ayamanan yan na mapapadalam sa diyang kay ingda dunya sa banda yakapyan yan na langulang kano din na taruko na amin ni at kamamang ni tanong si iku Allah kalimuun tanong Allah o kawiyawiyag tanong sa diyang kayong dunya salawatan tanong daan sunabi ka inisugur ka tanwanan wallah sa ketiruan yan sa Quran inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله Tapi sumangurip ka dirka diim mamangni salimu dirka di mamangni sa tabang dirka di islim butawan ya rabbal alamin rakaka sumaytu malaban tugan kul yawnu pa ya Allah rakaka sumaytu malaban tugang ko dunia nami kekapaaran kapan sumaytu malaban tugan sa yawmal qiyamah ya Allah sa kabumani di ikapagpasan
mga urip na kaya Allah. Sa kabumanayay kapapuno na nami kumay tumalaawi da kalami ya Allah. Sa kabumani panarima kumay tumalaapang ni kulyaw lupa. Tati kami ang mga urip na kapagilain kaming kay mantua mapia kagagawi ya Allah. Arap-arap kami sauba kaming kabukalimuun ko kawiyaw yagami sa diyang kayang di dunia ya Allah. Umang ninamir ka rilai kaming ka maapi kaming ka sudiami ketarutupan ko mga panunuatan na miraka narilaan kar kami ya Allah. Ya Allah, supakasugo kami ang mga kadustaan di mati baba anta kadiami mapati baba misusulan sa mipapayaga kiyang galaba kami ron. Katawan nami sa diyami katawan, mapangkar kami ya Allah. Pagkadusa kami makapantag ko mga pangilaylaya nami. Pagkadusa kami makapantag ko makapangmamakinag nami. Pagkadusa kami makapantag ko mga katuruan na maapangkar kami ya Allah. Ya Allah, ayamala na rilaing ka suduang bala mga luksami ya Allah. Sumangay nami, kusumanga ama-ami, bibiyag sirampan na anta kami matay sirampan. Pangandi namin kaya Allah, sapada kumangay nami ya Allah, miyaw na din ko dal mapakuburan. Sapada kumanga ama-ami, miyaw na din ko dal mapakuburan. Ilayang kasiran ako mga kuburiran sa kailalimu na kailakap di na kailagagawiyad al-quwat al-mati. Ya Allah, baluyang ka sa mga kuburiran na padakusurang di usurga. Pagalidasan kasiran ako may tumala kasiksaan ko dal makubur. Sampai nakakira na kami susalama miya kalilimtan na kapipya ginawa ya Allah. Pag ninamir ka ya Allah, sukmanus sa mga bibiyagot, papapadala mo sirampan ako dunia. Pada ko mga inamin na gusto mga ama-ami, hilayang kasiran sa kailalimu ko kamiyawiyagiran ko dunia. Pagapagintawang kasiran ko dunia sa kapagintaw katudaya na katagumpiya ya Allah. Pakipuka sa anak kakiran ya Allah, sumay tumalak awida akan hukaw yagiran ko dunia. Napanganinamira ka at tarima ang kasupang niyami ya Allah. Ya Allah, yang kaya kasasagadami sa sawan. Sa diyang kaya minibago ang panyakit. Pambatuan sa COVID-19. Panganinamir ka ya Allah. Katawan namin ang sulang-ulanguan na panyakit. Apakah din na siya na mapapadalam na sa tangan ka. Panganinamir ka ya Allah. Sebab saya bu akap kabinasa panyakit na kabayaka ko tawang kabinasan yan na panganinamir ka di kaming kapag pada ko mga tawa kabinasaan o panyakit pambetuan sa COVID-19 ya Allah. Siapang kasulang-ulanguan na mga Muslim sa iti dunia ya Allah. Sa panganinamir ka ay mabinasa o panyakit pambetuan sa coronavirus na sumatawa panggaba ko mga Muslim sa dunia ya Allah.
nasing kakiranan da ito na magba o coronavirus ya Rabbal Alamin. Napangani na miraka ya Allah as mga Muslim sa iyo da dunia na pamakalidasan kau ya Allah. Nabatagula ba sa kami ang mga Muslim sa iyo da Pilipinas ya Allah. Nalangulango na kaming kaun din at pamakalidasa ya Rabbal Alamin. Sa panganila ka ya Allah. Abatagula ba ya Allah sa mga Muslim sa iyo da Mindanao. Lalambo na sa kami ang mga Muslim sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Islamic City of Marawi. Nagusok kami rayada sa kapapadalman sa intay nga da Pilipinas ko mga Muslim na pala yang kadinasya pa. Ya Allah, sa di mapadako kabinasaan na diyang kaiya coronavirus ya Rabbal Alamin. Sa panganina mirka ya Allah, balu yang kami alimusu coronavirus, sa siapa kami kaya Allah, patagula bau sa diyang kaya Allah, ya Rahman, adik kami na ipamakaliyo, ya Allah, kapya kabawalo gobyerno sukaliyo, na panganina mirka, sabab sa kababaluyam ya mga urip na kaya Allah. Natamunakar kami sulimu ka, ya Allah. Sumagaan na naman din na diyang kaya coronavirus. Kaya din ya Allah. Amaragan na sumanga pagariyam ya mga puburi, mga miskin. Ya Allah. Ya Allah, kasabapan ako limu inunta na sulimu ka, ya Allah. Ya Rahmanu, ya Rahim, batagula baurun sudah maririp para dunia, ya Allah, kau ya dunia. Namiyat pada dunia Allah, suka papaka kuasa kau ya kan. Ya Rahmanu, ya Rahim, nadid na katawan na miudingkar kami babidin, ya Allah, sulimu ka na da katawan na miya kakuwaan na miya sa kawiyagan. Napangani na mirka, ya Allah, akalimuong kaming ka, ya Rabbal Alamin. Taufikin ka sa mga datu amin. Ya Allah, sami kalimuiran sa mga pagtawiran. Ya Allah, sa datarden, umam sabay ko mga dapto, akipapangaling gagaw nila na ko mga pagtawiran. Misabab sa miyat pada suka papakasukat, ya Allah, salimu. Misabab ko pagkasabapan ako mga risking kara kami. Ya Allah, kami ni targi, ya Allah, sudi ka susukat sa riski. Naisi kami rakabudi makapagapasal kaingkar kami sa mga risking kar kami, ya Allah. Huwad na mga risking kar kami, ya matatalang tangak ko kawang-kawangan na kagilupan. Na pamakaliwang kar kami, ya Allah, pamakaturunan kar kami, ya Allah. Sauba kawatani na pamakaranian kar kami, ya Allah. O ba mga ito na pagumanumaning ka sa kalaya Rahman? Na ba harama kakasukat amirun na baluyang karakam ya halal ya Allah? Sa malak na babidang karakami sulimu ka rahmat ka kapdi ka na babidang karakami. Ya Allah, sama awatar kami dengan yang kaya penyakit coronavirus, ya Allah. Pangnina mirka atay maangka supang niyami. Sakabu ipamangniya na sa tabang limu na kalimuong kaming ka na tabangi kaming ka, ya Allah. Sama baluyan yang kaya coronavirus ko mga Muslim sa ingda dunia. Lalambo na sa mga Muslim sa ingda Pilipinas sama baluyalimu kar kami ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, samagaan sumagaan namada sukur na virus sa panganinamir ka at tarima angka supang niyami padangkay ni kupang ni kunyolo pa at yarima ka ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udhu bika min at-ta'ni wat-ta'un والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا دعاءنا يا رحمن يا حي يا حيوم يا حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. 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 على الله توكلنا وهو رب العرش العظيم. وصلى اللهم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.